it's a right procedure kugira mwana uramu to kwizamba kusingire mwije tubabuze ko kubigenzire rero turi nko kutokwasa ko bakorera ane kindi nyweni ntakateka nkanyeze shaha nyagarkanisa abantu na mnonga nkawe batakutuhagira habo kwati it is my role nka komwembezi wa NRM ko mutakwase fraga ya NRM habo kayishaheji ninkuba ndi chairman wa NRM abwa Isinjo South. So nabwo echo nkaba ntabakunde kibina kitu cha NRM nyesha na kinkwiko mbantu mbashaba bije tukwatanise tuwe mtwasa konda karuka President Museveni habo kuba niwe it's our main goal kujya mtonda karuka President Museveni rero nane 12 na mkaga yayishire kandi base kutushagika kugira mbu babase kutwakarura kandi tubase kuzombwe bembezi that is tuzom parliament in case ko kubariyo ba opposition akwenda kwesimba tubase kwa mtu abatera hansi opposition you will even have your very own people from NRM who will surprise you. Of course inoranka NRM tukatwachi tukantu mali baza kuija kandi twasta matwitizana nk'iki bina kitu cha NRM omuntu karabe yasingigwe kandi ari kumana umuntu wa NRM kandi ari kwaja NRM ayikirize a supporting mutayi wa musingi kongano rechuze becumwine umukibina obundi yes I don't know how you handle konga obwire nkukika umuntu ajya ngutarikirizine no kuwa musingire hata abende mazaho of course at no chimanya nurana ruhanga ke abari yakushomesa akatandika ine ba followers bingi munonga konga yaje kwenda akaini 12 ekikumanyisa twena ngo kuturiyo mu NRM tukujya mu niko tura niko bari yakisigara mubona abino mutima gwa NRM ni wasa gukora tirebiragiro ushange bajyamba itaka tuhagire umuntu wakwata flag kandi nyine batakwasa batakunda NRM ni basa kwende biragiro ushange bajyamba nyoti nikiriza ne NRM yanshayira mutina byikiriza ekikumasa kanje independent asa kwesima independent konga ko muntu ayino mutima gwi gwe kibina kanje umutima gwi hanga mwene hakuito ine mtunanyo government yitu ati umuntu ayino mutima gwi hanga umuntu ayino mutima gwe kibina ukawe no ikiriza ukwatansa na mutayi wawe kuja mwasakuranisa opposition kiyo kwasa kwanira kwisha. Now in this case abantu abasingire mainly abo kubuyoka singa muri no mukora ki ahabo burungi bwa communities ezo abantu bakaba bari charged ukabareba abantu bakitana it was unfortunate one yakafaya abantu nakafaya nango no muntu omwe abantu bakagira enkozo kandi bakagira enkozo now muri no mukora cyo mu communities ezo ahabo continuity yazo. Of course nkitu aba inganyo ati nyenkanye yasinja karuru can it being a kari musa damages zabireho omkaruru kitu ati nkabana bafirigwe za pchizabo arabayize motoka zabo nango bakasiba nabana bingi munonga kunkaito tujent following kujya muturebe mpakiri abana ati nkaba basibiri turanire munonga kujya abana babarekure nambwe nukanyo mwazo harabani 13 babarekwire abe basibiri hati babarekuye bagarukoma kagaba barekwira ha bondi nko of course zakusikana tuforenga ko batukujamba ro mshango kuba ugube bakozire guriyawo numu akaruno bodi yawo umuntu yata kwendo shange bakwata hata n'abana binja bari yo mbihome basibiro ko shango umuntu bamukonko no mukiro bago bakwata tine na mushango kigumire kwehozaho mai kambete no yatum kigumire kwehozaho so ati nkebyo ati abo bakaba babacaje because naro fire neyo reka ngo akakora ki. Of course tibakabra mshango bakuteka distraction no mshango no kwagira umuntu ondijo tibakashiteka umuntu no kujya nimbagiro nibajambu wateganisa karuru wakora kaviyo wakora ki tibakabra mshango bakucharginga. Of course gakaruno matika ngo kuna naga metika kaba free and best it is free and fair of course narimu kushangugu yakuri tukabra gukora nshobikari so na wicho ni bantu shanga bakwata bakuteka inshobi no muno ko tabirimu hata no kamnyoni wanje mumpe bakamukwata bamusi bakamushango uyo munja byami bamusi muno yaye mumba kali yomba isira abantu obwena mpeta manaye bamukwate tamanaye bakozireki nkanu muna wali omuchoma sibirwe mumba kali yomba isira abantu so na wicho no leba ntugeze okujya mu following tubase kuramba abana nango bafuna justice namno nkabatine mishango kana bwo kinyina police ninga government yitu neba heza attention bazo mukote bahura hearing zabo
bashanga omushango kusingire of course bakwa ekiboneze kikwetagisa kandi bashanga otine mushango nabo hati nko kushanga nk'abana barekuye bashanje batine mushango njo kwa babase kubare bare kuri aboni kugira babase kutaha bagaruko makagabo so nabo cyo nkebe mbye twasa gukora kugira nati neze shaha kuna nagambire nyoni ngaruko mbantu kugira base garukanisa abantu emitima hakari mubaraba bakushanga omuntu abantu bacyaro makagabo hakugira mbori akabatiriho kaki so nabo cyo tubase tugenda tusensitize nk'abantu tubegesa akaruka hwire bantu umwe mereke tugaruko makage tukore tutakaza kumantuza akarukonga kano kashanga nebikora byaturabaho so nkitwe nkeze sha neza nandi side za chihi unfortunately twatujya kuzika konko of course for opportunity yo kufuna gathering of people abantu mbege sambu abantu makaruka hwire reka tumanze twagarukana kandi tumaye mutuna tujya ba NRM na munanga tuno mu gishito isingiro south tutubagabe kibina kimwe tunatubagaba NRM choko president Museveni ati tujya korana kujya mutubase kumutera 100% akarurungu muri singiro south. So I guess you have the best services by the time you vote 100 means you don't have of course okundo muntu na providing a service there are two different things. Haro kundo muntu kukashankanya service of course ntumukunda gwe bintu bya gukora hati no kugira ati nangwa ncokora tukija tukajamba ati tukikirize je nkora president Museveni tumukunda kandi anaito buhereza ushanga bwahika umbindi bicwe kunko witu butahikayo ekizibukirinkaye kitegateka maybe omujwekero utwatireyo nico kizibu cyo kuyatije katuhindureho batekeyo nyo nanyizo kubashakira turebe buhereza namazima president na bureta kandi yarabitaho tune kubantu bisankaye aha ground so ncho kantu cya president Museveni tuza kumuronda karuru kandi tuzakamuhereza kandi hate shancho kwa tujya komba tukubagambira mureka tugarikane abantu bahajiroriya hati niye nyine furaga mbiye tuhagire movement yitu ibase kugena kai omisho. Okay, program nenshonga yizo banka burijo no kimanya tuba turahanu yatugamba nshonga tarazimwe specifically tureba imwe basingire akaruru imwe basingirwe arho abikitongo cy'utebekanisa akaruru hariho kibina ekibe kirimo akaruru obunubwire kitushemerwa ntukora kibwanya nyuma kusinga no kusingwa nakurataho nice kiriyo kigendo misho hati hariho imwe basingire uwasingire abantu ababene bakuhagira in most cases no shangana bagira abantu bagambe bigambo heavy words that you cannot even reconcile ushangana bagamba uri atane abantu baherana hata abo bantu nibiza bagire mpana nabazi taking serious bo baba bazuku bacheza kwa bazuku of course I think imabo kwetegereza nyenza garugaha za Kampala mushanga Kampala you reconcile there aha isinjo neitwe nambwe nwe bikabiri byo bururu in most cases you people tumukira ku reconciling abantu hansi ima yiguru mbehendera ahansa guma hemparana and remember these people help one another umbwire bobremezi nibo bakurarana namfu nibo bakwera werana so now hariho plan iki yo kureba ngo ababanda babibine issues zagena nzirgamo ninga shibwanyuma yembera kugire cyo it was hotly contested mwine kintu cyo kwizagarukana sabantu of course nka NRM twikiriza namwe tsinga kwikiriza namwe ngo mukugarukana cyo kwaba kandi bagira ngo washanga umuntu oyo simbere no muntu mukwasa kwikirizana mbase kwikirizana mutamburo munte umjite kimwe kunko of course no man tumaja myonye namani kushanga mwajamba actona zo mukaruru so hati kikwija cha ground noreba nobo kubodyo mushomesa abana bona tibakaba bo kubanza ningabona tibakacengizo barimo ningabona tukujana bashomesa izo barimo bona bakani bakwata harabora ashomese ukashanga bakwatira rubaho unije ukashanga mine kubanza ya revisinga unije akabikwata wonke biro nkabishatu ebwabe no shomesa nondizo akabura nobundi akabura kubikwata bishi no kwa arimo bakushema so nabo cyo nabantu community isitukuturamo nabantu niko bari itwe kitukurwo mu karuru of course to reconciling nkabebembezi na mwenye ndakushaba honorable bakunda ku umutima murungi uje tubase kwatanisa abantu bature muturi bamwe ubase kumpagira kandi ndakaruka president Museveni akube emyaka 5 yo maziro NRM nintekateka mbu nchiba kirungi wajya munyoni ja kondakaruka president Museveni na nakamujuni mari aho kubanwa ine furaga
tukaramba abantu I basagaruka trying to say ngo ubwatura yuni muturana mushagika of course wena aho muzi acu niko kiri tukugira ngo nywete nkasa ko yakana none bo bakunda tukamuhagira ubwire bwingi hiye myaka nki 15 yona tukumuhagira mbena we na mukori kitwagira mu karuru yagira mba nyone mbakiza abantu twajya mtumutiza abantu twazo mu karuru njya no tumusingira abantu tukakwata flag so no kumushabiraho na rebo kuwo kubasa yija utkwase turonda karuka president Museveni kana nyonondera karuru habo kuba nyine flag ya NRM. That is why no mutima gwa NRM ko mamno gikunda mutima habo kwecho abantu ko baratuye mutwemerera akadara kamwe nkibanci manyisa nabarabi no mutima ngo kugira munyoti nkasa kwagiro gwa kwanye ndiyogo hati wareba mukama waru kwagiro riya no bra kumuhagira. Okay, so nyoni tekateka kuwo kubasa kwija tukaza akadara ukabona karuka president Museveni na mujumaro kanondera karuru kujya in case ko kwari wa opposition ayizire tukasa kura mutwa musinga njibasa creating a more heart of reconciliation. Actually it is an example yo kugira mbu tubase kurambu twateka karuru muntu twagariza abantu mitima habo kanywe naza yunye nka ground ninza kungukuna na kigambe abamwe bakucicenga kunka muti baracicenge kunga twaturi babira ground kujya abantu tugarukani abantu binyi baza kucicenga kandi shange bakisima. Okay, turiyaha live aha YouTube so at TV West Nehinda no basa okutusangaho wabone data asumi yawo ningasha computer at TV West Nehinda ejo ni YouTube channel yitu tukura tele program live right now on studio Vincent Mujuru twine Mujuruma Asensio ogugwa singire ebendera ya NRM abwami ba parliament omuri Singiro South kandi ariyo natera umuranga go kugira ngo begite unity amani gayo mukwegita sometimes umwana umuto kurano teka ngwaroho ikiri kubura system ya karuru kugira ngo ngahati oine cyo kubaza byoti maybe ekibina kikore kiti ninga ekibina cyo electoral commission kikore kiti abo kuba waza kwetegereza gihe cyo kubanza we have witnessed it low voter turn up. There is too much voter apathy. Abantu tubakwisha kandi no barabaho bari mu busenda cyati kumfutera karubampa kiningo bayo kini binyamba ki ngatera ubunatire abantu baranka point eri ya satayate bakaruha ejo kiriyaho abo kuzayo batera atiyorebera ko mugongo nako bitka naba yagwemeriremo akagurugama kazumbani hatecho nayo nchorega nk'umuntu decision making terho ya agenda bugenda no iza kureba ke box eje ballot paper umuntu nakatiki ngakarenga kafa. Now don't you feel like electoral commission nechibanzibwa inebyesheme kongera umukaruru abakatera abamwe kafa nangwa nabo mwitu bakumanya wali hati turiyare vuye kugira ngo bakubuza oinemu shuma sangu umuntu takamanyire why he or she ashobora n'umwebembezi kongana aranga umwebembezi ashimye kugiki yamo. Of course generation yetu turimu twine kizibu kanchete kizibu kujamba abantu bakabura meaning ya karuru ninge ishonga yo kurondo mwebembezi konge kikurete kizibu echo no kujya abantu nando mwembezo bwiro bwingi ushanga yabebwa yabarugamu hatu mwemeza kimara kusinga karuru arugom bantu ushanga ubuhereza bwabura hato umuntu kachire umuntu yagara ke myaka 5 yawa ajanka kwera karuru nafuna muki nabwo echo manzo mpemu kujambase kwachi akaruru. I think that's the main problem eyo kuramba abantu bebere bajamuna nifunira munkati konganyira ko baza NRM ekaita karuko mugongo nyoni kasimu ako mugongo yes why how kugira mbu omuntu yana akunda omuntu kana ari kwende kintu you have to show publicly nugo yereka mbu yes nyoni nkunde eki kongaza kujya mibyo kuza kweshereka mane babo kushanga na ijo akwaka sente nazo azo wamjuiza maka sente hati muchikampa babiri mu hati mu omara obura wachire kuba hata umuntu akajira personal konga it is your choice. Of course I also have my choice hati kunguziriya babiri mbura because think when na wachino bano na wachino no bachira habi hati manchi yakugamba one reason why people hati ncho ndi akugambira mbaka ruko mugongo nikereka more of transparency wachireba omanyangwezo abantu bampaka rukachi kenshonga
konka muntu yana mamu nake box na mamu guna yampa takumanya unda aterere konka na arikatera choice atera choice yi yaije na atujenka ati wakampa bansinga mjuzi kwa karuru kanje wakireba konga kariyo ko mugoti nuko aze kujamba kampa karuru ntibatari kurebera mugongo so na wacho anyway nyen kanye to me ninda it's a good thing hakuja nikereka transparency kana shanga umuntu baba muruhire nabo shanga naco cyayerekwa mbo muntu bakamuru so nabo cyo ntekateka NRM kweta karwa kikakiri kirungi konka ne kibinde gukora ekindi ekicyaburamu ikintu cya sensitization kwegesa abantu inshonga nabo acyantu batera karuru actually ekine cya general isi yona abantu bakimanyisho ngayo kutera karuru inshonga yo umwemeza ine gukora ki ningo mwemeza ine gukora ki so nintekateka mukibo kwasa kuteka mu sensitization bakagumana ibija nibegesa abantu namunonga batakaye nubwire bwakaruka shankandi bine limited time yo kore kintejo abuka karuka kwa tubatwine nije myaka 5 so nibasa kure hawo wonke myaka nkeshatu umyaka ebire kwija batange kuja bakwegesa abantu bafune enough time y'abantu yo kwabari n'abantu kuja babase kwega ekibine gukora na nishonga nayo kibine kutera karuru aho no muntu naza kugara kumanya weza ukamutera karuru kujya mbakozisha na niki konka batije kwegesa abantu enshonga n'abakibine kutera karuru ningo mwemeza ine gukora ki nuza kushanga cyatwetere kizibu kushanga mu muntu naza kwine myaka 5 ndijo ajagire mbwa karuru na nyenyenda sente kujya mbase kwa karuru so ntekateke kintu cya sensitization nekintu cyamani munonga kandi basa kuyamba kuja kutereza nyincha kare yitu na nakaruru kitu ka nyincha kare so tuyanshongeji and it does not only concern Singiro South nenshonga ya Abraham hona abo kuba everywhere ahabi harakaru hine shonge ziri mu bantu either wango ya higuru either bari bine kubi bintu bingi munonga bagwira bingi bajyangu bakabiba karagenzire arona iturevire abantu bakaba babarabana amwana w'imyaka 5 all these things happen atontu yakusinga no wakwa yo muntebe nkejo urukumanya ngo bakabara bano 5 mukaga 10 ubwana myaka 3 so ari tokaba contented exactly konka ndureba ngo there is much that is needed arobinje birukwetengwa kubane bikorwa mu bwirobo akwito twena ntwikiriza ngo obahawo cyo bahabuki life must continue of course communities zitutenda tutagagumuzamo nizo turukutahira n'amaji nizo tukuzikira namfu nizo tutura namwe turukubaza kwikiriza ngo akaruru kije gakushanga kamuheru abo kuba ntwizagumuzamo mweno ntwetaga kugira ibintu bitwakora byo turi tugeza ntureba cyo nagira ngo ege topic relevant countrywide kugira ngo hine buri umuntu wasingire nateko kureba ngo yakore ibyo ebikusustaininga community no wakwa yasingirwe nangwa n'ekibine cyo kutebekana sobururu chemekwa chibenchi notinga ABCD kugira ngo this time bagira ibatereza bagira ba correctinga bagira kubashobora nangwa n'ikibina cyenyine cha NRM nabo haro cyango cyo gukora so turiyo tureba icyabanje gikorwa umbwirobu abo kwenda kurinda utebekana kandi tukagira ubururo burakurateho umutebekana twahumura kace program neshonga yizo tujya TV West tugarukaho naho abakampara bijire ekyo ni kirungi nitwe turiyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokoze sesemu yawe twine momo ugamwani burunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bituzone zinga neshatu necweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe yawe muzane bisimu byawe oba tuyemeye mwe
mwebale kutebekanisa inyo mukure anaruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta Uncle, no chibonabona kale no basa kusita simu yawe okole sente. bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashimerwa kubareba nitwe twasima empomba bazicara hawo mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza It's happy time, Chogelo. Bathing time, Chogelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chum 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 chum, Chogelo. Again chum 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 chum, Chogelo. Ejini Chogero ekozwe kutamba indwara z'umubiri zona nk'imibuburo okucweka k'umubiri mu bana hamwe n'abantu abakuru amajita ga Chogero negizira omusayizi zona kandi negashangwa omu maduka gona omu ihanga Chogero amasiko g'emibiri yitu Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Balesino Industrial Park, and the lead sponsors, Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. twagaruka program tugeta enshonga y'izuba niko bitwire kandi shahemwe kuseshahemwe n'indakika na 5 hatiya twasigaza indakika ziti 10 turiyo tugezaho kureba ebintu bishemeye kubandi bikorwa umbwiro for a better peaceful free and fair election 2026 tuyinebi bishemeye kubandi tukora noreba omukuru marabo y'umukaruru hino ko kajutkonka tujye mu karuru konka enshonga nk'egi zabe zitebekanisiibwe nyuma mwenu kushangana ukwatana biragara hata hariho ibintu byo kugira uti now that we have time to 2026
hashemeye kuba hatebekanisi bw'iki n'iki so yatumbwire bakaruru tiza kureba kandi ntabo kubuta kanko cyo kureba ryo ayinara exactly abayandikise bagana bashashura nomination ya sinzile miliyoni 3 aba MPs miliyoni 3 ariho umuntu akagira ati you can imagine 3 million zawe bakaturaganisa ngo tuza kugira joint rallying joint campaigns konka nobaye bashitebekanise batyo they didn't have public address system mbweno shanga ngo bweke kubiro I mean mbweni no ku omuntu yabe nayoreka ngo nebe byona bagasyo bwire bwo kuzo mu campaigns hatine kiro mweno koye yiya hata kana ashanga kubuza bishi sente kanso kabeze yizo kutebekanisiza zunzikora kikandarebe kintu cyo kongamana hati ariho bingi nobaza byo ati arashobye kuba iki ebintu byo kuteka ngubishobye kuba nibitebekanisibaje believing that ngumi biramukaga hati nuza kushanga ground ready for akarumbwe karukwe kora ibintu kugenda because there is always that pressure kubera ho burkaru mbona hatara hakiye ebintu byo kwaza byo nech byatewa byo mitendera yabyo tubatwina karu karje katine buri munsi of course twazaga makansho ngeje noreba nkati nkamisha president Shashura of course kwantu manyambu ka ngechibina chitu cha NRM chine kufacilitatinga na mnunga joint campaigns konka ahanta hamwe bakachikora ahandi ahabebembezi babuzire kwikirizana bagira hatirika buri makoreki atambure wenga so nabwo cyo ayibayikize kujya batambure hamwe baka bafacilitatinga konka mwaye bataragize mbu bataba buri matambure wenka njya buri makani kwe facilitatinga so nabwo cyo kana bukwa kuri kwikirizana tukujya mu bikabire bya force mu ruko tambure wenga ngwajya mu nyoti kwasa kutama na opponent wanje bajya mu kari it's fine musayininga no kusayininga mwikiriza hawukanywe na honorable njya tukakora different cage separate ka rallies campaigns so kitwagire na ke chadondo of course ni kwandike bara kujya munywe nikiriza munyowe joint campaigns tinazikora so kana na cage yanje road map ne kubeje na neji tukujyana bakuforcinga kiri ari kwikiriza nkayi bayikize kujya bakore joint campaigns emtu bikatamburaje kandi bakaba facilitating so nabo cyo nteka kana bone ni sentence tukushashurezo miliyoni 3 niza kutuyamba omukaro kali yakwisha na mununga ka akutuwa turi muna bana nkeji ba opponents batayibitu ba ebindi bivina mbweno so nka NRM ine mandate yo kugira muri bakwata some certain amount bazeza candidate wabo kwa ine bendera kujamba jina zo korona kai akaruru so nawe cyakasenda kakakuja nikatuyamba kugira mukase kutuyamba nyenje karo mukarukari joint hanko ko no teka yumkari yakudiposting mu kibina cyawe hauka hatu washanga no ya miliyoni 3 ukasinga ukijo mu joint campaign bakakwa miliyoni 5 ninga nkaga nitoka nchibakiri worth ezo kwa watireyo so ninte sentence ko ezitekayo tukujya muteka ezabusha kwenzi jaleta umukaro kan 2026 zishaje tuyamba okumobilizing akaruka president Museveni na nakawe nkomuntu hauka nchikwa kire kigenderero kujya mutaka kwata fraga yonka kandi ukagwa kamo kefaho makabura kufaho kujya nk'ikibina kufaho kujya mbabase kwagira so obuhagizi bwabo nuko na president omwe naija omucyanga cyawe ushanga rukondera karuru so niba kwa sentezo kujya zibase kuyamba ha mobilizinga ningo kuronda karuru kawe na nakaruru ka president Museveni kujya utaka kwata fraga ukasigara yone fraga kujya nyine fraga nkukano utari mu parliament so ningo ngashogwe sentezo ezitukushashura kandi abo na nekinde cya registers of course zontu zikora before akaruru kandi akashona sentezo kandi abo nitekateka mu sentezo twatushashuye tukujyanizo mu karuru nisigaro mu kibina zishaziyamba processes nkezo kujya mu zibase kurona kuzo kubasa kutereza registers na no kutereza binde bintu bikwani bijiraho ahubwo no manya karuru nke kibina nebintu nje kwa biriyo mbaka ground ebitakurebesa mishitwe mbaka gwana ali abantu bingi kandi umanabo nke kibina kito ba members cyo twino kwanturebera ekibina tukujya mu kine nkentasa yaje kujya mu kine ntase gina neji
so nabo cyo tuyo sente tukuteka niziyamba ku facilitating na no abakozi nibinja ko bari offices ezo so mwatunje bakaba ni bashashurwa ki so ndikateka sente tukuteka yezo nzikuyamba okufacilitating ebyo na no kushashura so mbere kibina no kisaba kiyenga candidate wacu manya hati of course ngekibina kibina kitu cha NRM nyoni bashaba na mnonga nkaba members vita abitu tujyo mu karu nabo mubase kusitama nabo mubagambire bije batwegiteho turonda karuka president Museveni abo kwanyo nkanye mbasa kumasa nimaso butamugambira kumpurikiza kunga kiwe chairman witu wa NRM ninga nka chairman wa EC wa NRM wabo mugambire nkibasa kumworobera ninga nasa kwikiriza kuja uri nabali mukama we so nimbashaba mugambira abantu abo na mnonga aside tuyisinjo South kimwe okusutamisa honorable bakunda mugambire ayije twase kwatanisa tonda karukitu habwa kunda NRM twase kwa mtu wa parliament to representing ekibina kitu cha NRM. Thank you so much. Kanye chine chimkushaba NRM mama jiro mukaru aho katubinwa bakiryomburu rwinja arimo buru bwa kansalo buri yakwija arimo bwa mayors oburi yakwija ba mayor ba town councils so ni ndaba kino bakino muri mumhango by the way kunkandi ateka twakajya makarurako mugaruka ground mu tubase kusitama n'abantu tubagarukanise habo kwano ro muntu twakora facinsi yayija aha mwanya n'abantu bafuna mamani nga bafuna courage kushanga umuntu ekiba mugamba yakitwara aho kujya umuntu nankanyo ngo umuntu nasaba kuba yanduhire atakwenda kurikize bingamba atakunkuda baby konkatu afuna nkamembe umwe kurwo secretariat akija ground tukamobilizing abantu akagamba nabo umuntu nasaba kuya umuntu no kujya munamazima reka tukore ki tukwatanise aho kwa iki n'ikibina kitu cha NRM. And then your request to electoral commission EC. Of course njaba EC nabo bije ground kunga ode basha ground ako bakaboka makwa registers chinko bashaba no kujambu akaruka kashira aba EC you provide enough security how kana abantu amabitu kubantu ntuesimba nabo abantu amwe bari violent abantu amwe bari mwenu utima kuba koziro so mu providing enough security kuramba karuna kukaba katamburaje tukaba mwe muvuyo mingi kushanga abantu mafegwa magara gabo kushanga abantu mafegwe ibintu byabo reka tuzo mukaruko businje akaruka tebinkine twase kurambu habo kwatune na program ya chani eri yakuja kandi yakuje mu 2026 so nabo kimanyisa mbu twatabase kuteka obuteka muza kushangana n'abagenyi bita tukabe ntunda kutayisa bayirukanga kandi nawe cyaturetera ihangari tugaruke nyuma gira kagambo kamuhera kuwasigira abagumeni batureba ukuro twatanduka nyina kwebaza abantu mwe n'abantu batureba mwe bari mununga kutega TV West mwe bari kukunda Vision Group generally kanye nakusima na mununga abantu bisingiro new thing ndaro kubasima abo kubeki mwatukorire mazima mukatira karuke nshonga nimba sima tine bwarukiro nimba shaba mwishe tugumize muntu kwatanisa ture mutwa twakoma fraga yonka konka twashintiza fraga yitu twazo parliament twasa kubaretera obuhereza abo kuba agenda cyitwe kikuru no kura muntu ayisi obuhereza mpaka muntu wahansi no yasaganyiro mu government yitu eje abo kwanturambu ishitumetwa esimba ali abantu bitu no kujya batakwisa obuhereza ground so nabo cyo nimbashaba muje twatanise na munonga abantu abituwe twesimbire nabo ba opponents bitu aba team Alex aba team Ludovic aba team Gilbert that is muri Sinjo South nimbashaba muje tubase kwatanisa na ba members banyabembezi banyu honorable Ludovic honorable Gilbert honorable bakunda nimbashaba mwena muje twatanise tuye mutwandira president Museveni akaruru kandi nawe mwanyamba twasakunda akaruru ko kujya mutuzo tubase kushinziza fraga yitu takakomo mu mikono yitu ko tubase kugiteka no parliament tubase kona akaruru kitu ahandi abantu batura ihanga ryona nimbashaba muhagire NRM habuke kibina cha NRM n'ikibine kikwenda ekibenji twe ebintu ebirungi kandi tukureba n'ebintu birebaho konko buro bwingi nibiretwa obuzibu niburetwa habembeza bamwe abatwatutire nimbashaba ni mutera karuru kenshonga kandi muheza abantu ari mukureba nibaza kubayitera obuhereza mutakaza konda bembeza kujyo mwembezi yampe 12 umwembezi ni mwene tata
umwebembezi ni munywani wanje kero ndo mwembezi okuramba ine capacity yo kwasa kurobingira irwara kareto wawe ndo mwebembezi okuranaza kuretera umuhanda ujambo wafuna yo obuhereza bw'imihanda mirungi ndo mwebembezi okura mnaza kurasa kurobingira emibazi makagite ko pharmacy tukareka kubona habo kuba ntwinda ihangari turibonire ihangari tuyitebenkine kandi twino obusingi mwahangara president Museveni wale kutoba obusingi obutwina ashayeje nabwo amani gawe kanabwo amani ga NRM mwebale munonga yenda kusima abo kwija kuba nituma abazyogo kandi yenda kusima niyo gumena areba program ejo shonga yizo bashahemwe okusya majingo ago of course gaburijo tugarukira hanuya turiyo nza kwijana gace ncwire nkaburija shahibiri imbasima abo kureba TV West imbendezo mwabazi murungi murare kurungi Oine chori kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 necwe kaziciro nituba twinire programeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubane jane iwe twabata kubasa kuja kugikaro gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubo kure abantu abo kucyo wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe binyogori ebyo ni bambiriga munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje bazanga byo kurira batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya antenko ko yanjeji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsin Omuntu yabande ati madine taina titinenent. Ikareba ngura musimu. Ikaza kushaka tuwe. Arikurire. Abati mutamwise. Obuzano bwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors. Ati bwemba tinkwikirize kukogera. Toyogera ohurire. TV West Burua kashatu Norwa kana shahi na zeche Omuzano ogu naguba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nugwo muzano ogutashemberire kuba nofe Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muizu Reka ndete yebitoke nkikumi nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampo mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora gasha kirakuyotenda omakaga ngendoranga I love you, sweet. I love you, sweet.
nshobangirirwe I love you. abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitzo nzinga neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo gonga anko nobasa kuziha simu ubiza yawe muzane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa inyo umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empomba bazicara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekando iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Amazina ganje ndi Naku Fiona. Oyitembera hantebe yo mnyishengero w'imyeto y'abakazi aharengo Ruihanga. Munyesije ne bendera yitu y'ekibina cha NRM kandi ninja kuchanika no kurenga hanshara. Emyeto ya Kigezi, Renzori, Bunyoro, Toro hamwe na Ankole